Facebook je najavio Timeline, novi profil, koji će biti dostupan za par dana. No, evo načina kako da ga dobijete već danas. Logirajte se na Facebook i u tražilicu počnite pisati Developer. Kliknite na ovaj prvi link. Kliknite na Dopusti. Klik na Napravi novu aplikaciju. U novom prozoru upišite ime aplikacije. Upišite što god želite jer će ime biti vidljivo samo vama. Klik na I agree i nastavi. Prepišite riječi i kliknite Potvrdi. Kliknite na Open Graph. Napišite što bi vaša aplikacija trebala raditi, naravno ponovno možete napisati što god želite i klik na Započni. Pod korak 1, 2 i 3 nećete ispunjavati ništa, nego ćete samo kliknuti na Save Changes and Next. I to je to, pričekajte minutu dvije. Vratite se na vašu početnu stranicu, gdje će vas čekati pozivnica za Timeline. Potvrdite je i imate Timeline prije svih.